Yabona isithembu kukhona ukusithathela mhlawumbe mawuhamba ngento zesintu kuthiwa mhlawumbe kwakukhona ubhuti wakho mhlawumbe waze wahamba engaqedanga engaphethanga mhlawumbe into zakhe ekhaya bese kuthiwa ke wena ngoba umncane angeke ukhona ukuthi wenze undlula ubhuti wakho kusho ukuthi into osongayenza enye zokuchazisela nje embili entathu into ongayenza ukuthi kuzomela uthathe umakoti kabhuti wakho ebese uthatha owakho ke lo oyomthatha oqala uyotshela ukuthi yebo phela kuyobe kuwakho kodwa ke ngokwesintu okabhuti wakho Nanginabhuti ibhuti wami uSol phela somele ngithathe kwakaSol. Hayi, phela mase ngimdala phela nakuwe. Mina phela iba into yesintu iba into yesintu kanti futhi awukwenzi phela esaphila ngeke ukwenze Somele ashone. kumele sekuthiwa kasekho umfazi wamashi. Manje owami umfazi uthini unayo isay owakho yebo njengoba sengekho akana say yothathwa uMagaiva ngoba usethathwe umndeni. angithi kuyahluka kokunye uthola ukuthi kokunye besekhona kodwa bebengenzanga mhlawumbe yonke into baqede kokunye kuyenzeka ukuthi cha bengekho kuzomela umfune wena umthole kodwa mawumthatha noma ebikwe ekhaya uyobikwa ngendlela yokuthi cha nasi isimo la sasikho angithi uyabona ebese ke kuba khona ke lokho ukuthi uyabona njengami nginomuzi la eGoli nginomuzi oseThekwini bese kuba nekhaya eliseBergville ngiyazi kuzongifaka enkingeni kumama lokho kodwa kangisale sengikhulu so umama engiphila naye owala eGoli. And melophile eDurban melophile eBergville yeah so ngiphila naye kumnandi konke la eGoli ezinye izinto uyazama ukuthi azenze nanoma ubone ukuthi cha uyazama kodwa azikho enhlizweni uyayibona leyo ngapha uthola ukuthi ekhaya abasekho abazali basekho abazali yabo nje mina ekhaya kusela umalume kalakathi kuphela Serious? kusela umalume kuphela abanye basemadolobheni abanye bayasebenza abanye bakuphi so ngamanye amagama makungathiwa kuyenzeka uuncle Nkalakathi uyalimala usho ukuthi la muzi usuvaliwe ngenxa yokuthi akekho umuntu owalethwa kwathiwa cha sicela uzosivusela nandi ikhaya we understand kusho ukuthi la muzi ke ngamanye amagama kuyovalwa ngehlahla ngoba kuma nje kunendle engayakha khona ayilali umuntu mangihamba yakhiwa baze bangiphe ngisho okay hayi ungahamba nanawo ukhona odwa ukuthi kucleanwe nje kuphela you understand akuyona ke impilo ke leyo kanti ekhaya kuyafuneka ukuthi kuhlalwe kubonakala ekushunqa nje kubonakala izingane egijima ebaleni kubonakala ukuthi ngiyaphila uyabona so mina esami izathu sokucela ukuthatha yebo ukuthi cha ngiyafisa ukuthi leli yakhaya lakithi lingashabalali ngoba yonke imvelaphi yethu inkaba yami konke kwasalela lapha yana so ngamanye amagama mangithi mina kulamandla amancane abakithi abangipha wona nami ngiyawubulala lo yamuzi ngoba yikho into engiyoyenza ukuthi bangiphila amandla ukuthi nguvuse kodwa ke ngiyawubulala ngoba akekho umuntu okhona ukuvusa akekho umuntu engamletha umama engihlala naye khona ungiphethe kahle konke ku right kodwa ke lena ekhaya ngithini But that's fair enough though. That's fair So enough. that's a valid reason to say we need to keep that household alive. Yes. Therefore, mama ngiyacela. Ghost lady. Ngiyacela mama ngiyacela ungivumele Hey. nikhulume naye bazwane futhi so that nanoma lo efuna ukuya ekhaya hayi bahlale nje babe bonke baleni kuxoxe kube mnandi